yimure usibye kuzana izo ngabo gusa nashaka afate izafite zose azimure muri Afrika y'Epfo asigaye sungusungu azizane hano asumura amabandi nashaka asige wenda abanyerondo basigari barinze igihugu ingabo azizane hariya ndabisubiramo nta narimwe umuntu uje afite izindi nyungu ashobora kuvana umwene igihugu ngo amuhaganagurire amuhanagure mu gitabo cy'abene gihugu b'icyo gihugu ngwa impamvu uyu munsi wa none amaraso y'umusirikare wa Afrika y'Epfo yamenekeye hariya abapfuye ubusa maze gutsindwa ku rugamba ndetse hashyizwe n'imibare ahagaragara yuko hisho abasirikare benshi ba FARDC. Nanone ku munsi w'ejo bundi igisirikare cya Kongo Kinshasa berekanye umuntu avuga yuko ngo bamufashe aturutse mu gihugu cya Uganda nacyo kimaze iminsi gishinjwa na Kongo Kinshasa. Perezida Tshisekedi umwaka ushize cyane yari mu nkondo ivuga ko u Rwanda na Uganda bafasha M23. Les Occidentaux nubwo batangiye abanyaburayi na Amerika n'abandi basa nkaho batangiye kumva noneho ko iki kibazo gikwiriye gukemurwa mu buryo buri politike kurusha gukoresha imbaraga za gisirikare. Ikindi rero nkubwira ngiki ahantu ibi bintu bishobora no kuba very complicated. Iyi ntambara iramutse handorizwe nabi yahinduka intambara y'ibihugu kurusha kuba kurwanya umutwe we wa M23 nkuko babitekereza bikajya mu bite. Absolutely. Iyo wumva rhetoric sibyo imvugo ziriho zikorwa n'abanyapolitike kandi bari ku rwego rw'abagaba b'ingabo bikirenga mu bihugu byabo. Aho ndavuga Evariste w'u Burundi nkavuga Reka mbyuke mbaha ikaze mwebwe abakurikiye icyo uzaba TV nge muri kumva kuri mikoro nkuko mubimenyere banyetati O7 Pro. Murabizi ko tugenda tubategurira amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ku isi by'umwihariko politike na diplomasi. Amakuru yacu n'ubundi rero turayakomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibiri kuvugwa hagati ku mirongo y'urugamba. Shuti bakundwa mukurikiye icyo uzaba TV no kuvuga ngo intambara ikomeje kuvuza ubuhuha hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje kugwamo abawazarendo benshi ndetse n'abarundi. Aba M23 bakomeje gukubita cyane uruhande rurwanirira ingabo za FARDC. Shuti bakundwa mukurikiye icyo uzaba TV, reka dukomeze twumva nibiri kukomeza bigenda bibera ku mirongo y'urugamba. N'abatanzania nibo bari bamaze gukomereka bari gusaba sekuru ya MONUSCO ngwize izane indege ibafasha. Hanyuma 13 ba FARDC bari bamaze kuba blessé nabo ubwo 13 guteranya 31 tumva ko ari 44. Abo bose basabirwaga sekuru ya MONUSCO kuko babonaga inzira ya Sake irafunze, inzira ya Minova ntibagerayo, basabaga sekuru y'indege ngo barebe niba babageze Goma. Abo rero ndagerageza mbasome ndagerageza mbasome ucurika gatuki ntugacurike ngenda basoma ko ntago ntegeka imyo mvuga. Noneho uwa mbere ndajya mbabwira na FDLR kuko ziri classe ninde ucurika gatuki ni leta imurekeza, ariko iyo tuvuze ko bapfuye ntajya byemera wizerera mu bindi mbo uwa mbere wakomere maremu murekeza ni ofisa. Uyu nguyu yari afite iranka rya Lieutenant Colonel yitwa Muhindo Musunguta Moise. Uwa kabiri nawe ni Lieutenant Colonel yitwa Kingola Milonda. Uwa gatatu yari majoro yitwa Amani. Uwa kane ni FDLR ku ranka rya Lieutenant Colonel yitwa Habyarimana Jackson. Uwa gatanu nawe ni FDLR yari ku ranka rya kapiteni yitwa Elias Samson. Uwa gatandatu yitwa Maombi Seru, nawe n'umuguverinoma na FARDC yari ku ranka rya kapiteni. Uwa gatandatu ni Banza wa Banza, nawe ni FDLR
ku ranka rya kapiteni. Uwa karindwi ni umu FRDC ukomoka muri Kivu y'Amajyepfo yitwa Kulu Muhonda. Uwa munane ni FDLR uri ku ranka rya majoro yitwa Rafiki Nteziryayo. Uwa cyenda yitwa Mokili Runesha komoka muri Kivu y'Amajyepfo. Sinamenye niba ari umunyamurenge niba ari umuzarendo kuko izina ndise mu banyamurenge rya Runesha. Reka nawe no munyamasisi. Ta Mokili tugira kabisa. Mokili Mukiri no kuba ni amazina y'abakongomani ni dunia. Mukiri ni lingana ni dunia. Ni dunia. Ni dunia. Bajya bayitanga ni dunia. uno w'ingungu Bayitanga ni mukiri. Mukiri ni Nagara w'ingungana kagwa mu Mukiri. Wasanga ari waba bamuhize ngungu bamugarira byo birashoboka. ese umuhizi muzamuvuga. Ni muhizi muheto. Hari umugabo twabanaga ngo ni muhizi yabaga intumbe yagira ni Kinombe hajya haruguru ya nani. Ninde uzi intumbe? Oya ntagaru. Intumbi ndahazi. Umugabo wageza warugira amakariyeri haruguru y'intumbi yabagamo manganeze ngo ni muhizi muremure. Ndamuzo umugabo ntagaru uwo muhizi yari yadikiranije yagiraga ikinombe cya mangano yaradikiranije n'undi bitarwaritse wari umusaza. Ntagaru rero ntabwo muhizi ni muhizi wawe undi da. Oya hagariwe noneho naringisoma naringezerehe kuri ndera kuri Mokili Runesha. None wakangahera ne rimwe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mokili Runesha. Mokili no wa 10. Noneho Mangila Nyamwesi no uyo hepfo ari kuranka rya majoro. Wata Didier no uyo hepfo ari kuranka rya kapiteni. Imbendo Nyalapa no uyo hepfo ari kuranka rya majoro. Ngayo ama officers intare za Sarambwe zafashe rwa mikono zibafata rwa ntoki. Ntago bigeze babevakiwa habe bari bakomeretse. Noneho abo nabakomeretse gusa bari muri hospital Iminovu. Niwe babirira ko mbona bari banditse ndo kumbapuro. Shabara banyine. Strep bari gutanga. Ariko urumva iyo ufata mwana moni. Monesco bari kwisaba sekure yo kuza kubeva yambuga ko ndabona nani za Mungu na ntuze nani president wa MV3 uri anale Bertrand Bisimba. Tweetinga nonanga nyine hafi ya manani kuko hayifashe ndetse nakanyuka. Nabibonye kanyuka ari kwiyama bari abagabo fasha FDC nabibonye rwose nanjye. Noneho abo ngabo rero navugagabo ubwo twari tubaza bangahe 44 si 44. Okay, muri strep yatanzwe hari harimo FRDC na FDLR babaye evacuwe. Urumva barabagorana kwa banyuze mu bwato berekeza Iminova bari 40 bako batwara ku mamoto bakaburiza inani bakaburiza ubwato bakajiko bato Ibukavu. Noneho ngayo nguko nguwo umubare. Ngaho leta imurekeze fata ijambo. Bakomeje gutegereza murakoze muri kunyumva. Turi gukuma neza utegereje kuvuguriza ibyo tuvuze databuja. Nazamutse ndakubwira twirwaneho ariko ndoturi murekeze Mukiri. Oya ariko ntago tuvuga kuri twirwaneho. Arenge shaka ikintu twirwaneho yaravuze ibintu bitari bijyanye Joko taimwo. Ngo haba rohore mbere uri kunyumva. Wewe ko ndakumva kunumva usana wavugana nawe kora Leti murekeze uri kunyumva.
kukumva rwose nuko akiri muted. None se uko manutse ntabwo ari unmuted inka yaguyemo. Okay. Ariko ufite network nke iri kugira ngo pa Nta kibazo niba ndarekera n'ubundi Simbando wamwumva no kumwumva. Ruhora imbere namanuke yongera zamuka. Leti Murekezi bigaragara ko afite nawe yaguze ku gakoroboyi network. Reka turebe. network yawe nayo nta kigera. Yaguze ku kabuji, n'akabuji akoresha kabuji. Gusohoka inkuru ivuga yuko ari gushinja igihugu cy'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda RDF gufatanya n'umutwe watwirwaneho, umutwe ugizwe n'abanyamurenge urwanira mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Nyuma y'uko hashize iminsi igisirikare cya Kongo Kinshasa gishinjwa nyuma y'uko iyo gitsinzwe ku rugamba n'umutwe wa M23 gishinjwa kwerekana amafoto y'abaringa cyangwa se ibimenyetso bigaragaza ko cyafasha abasirikare b'u Rwanda bafasha umutwe wa M23. Noneho rero Kongo Kinshasa imaze gusohora amakuru avuga ko ngo igisirikare cy'u Rwanda RDF cyaba kifatanya n'umutwe watwirwaneho urwanira mu mashyamba ya Kongo Kinshasa uharanira uburenganzira bwo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ni inkuru rero isohotse nyirango ubanze yuko igisirikare cya Kongo Kinshasa iyo kimaze gutsindwa urugamba bivana bwangu hitasohoka inkuru isa naho ije guhuma amaso abantu cyangwa se kwibagiza abantu ibimaze kuba n'uburyo igisirikare kiri kugenda gitsindwa nabi. Iminsi yashize ni biki igisirikare cya Kongo FARDC cyerekanaga amashusho y'abasirikare ngo bafatiwe mu mashyamba ya Kongo, bavuga yuko ngo ari abanyarwanda binjiye mu mutwe wa M23 baturutse mu gihugu cy'u Rwanda, ngo biza kurangira bafatanyije n'umutwe wa M23 nyuma yo guhabwa imyitozo. Ibi rero byaje kugaragara yuko abasirikare babiri muri bo barabashumba bafatiwe mu mashyamba babambika impuzankano z'igisirikare cy'umutwe wa M23. Ibi rero byose ni ibimenyetso byerekanwa n'abasengura ibibera muri Kongo Kinshasa, bavuga yuko ngo iki gisirikare akenshi bikunze kugaragara nyuma yuko imirwano ibirangiye hamaze gutangazwa yuko bamaze gutsindwa ku rugamba, ndetse hashyizwe n'imibare ahagaragara yuko hishwe abasirikare benshi ba FARDC. Nanone ku munsi w'ejo bundi igisirikare cya Kongo Kinshasa berekanye umuntu avuga yuko ngo bamufashe aturutse mu gihugu cya Uganda, nacyo kimaze iminsi gishinjwa na Kongo Kinshasa. Perezida Tshisekedi umwaka ushize cyane yari mu nkondo ivuga ko u Rwanda na Uganda bafasha M23. Uyu nawe rero byaje kugaragara yuko ngo ari umushumba aturutse mu gihugu cya Uganda uje kwishakira imibereho cyangwa se amaramuko. Biza kugaragara ko rero atari umusirikare nk'uko byari bimeze, cyane ko aba bose muri bose ntakoreshaga imvugo za gisirikare cyangwa se ngagaragaze umutwe w'igisirikare aturukamo cyangwa se batayo runaka. Aha rero niho benshi bahera bavuga yuko ngo leta ya Kongo iri guhimbahimba ibinyoma nyuma yuko imirwano ikomeje kugenda ikoberana cyane igisirikare cya leta ya Kongo FARDC muri iyi minsi banganye mu mutwe wa M23. Nashaka ahubwo yimure usibye kuzana izo ngabo gusa, nashaka afate izafite zose azimure muri Afrika y'Epfo asigaye sungusungu azizane hano asumura amabandi. Nashaka asige wenda abanyerondo basigaye ari barinze igihugu ingabo zizane hariya. Ndabisubiramo, nta na rimwe umuntu uje afite izindi nyungu ashobora kuvana umwene gihugu ngo amuhanagure mu gitabo cy'abene gihugu b'icyo gihugu, ngo impamvu uyu munsi wa none amaraso y'umusirikare wa Afrika y'Epfo yamenekeye hariya abapfuye ubusa, ariko amaraso y'umukongomani wo muri M23 uharanira uburenganzira bwe afite agaciro kabishywe n'ubwo hasigara bane. Nta wakwicuza urupfu rw'abandi. Ibyo ndashaka abantu babimenye. Uyu munsi wa none ndabisubiramo, nta na rimwe abantu ntabwo bazatinda kubona ko bishyutse gushaka gukemuza ikibazo kitakabaye gisaba no gutakaza ubuzima no guhomba, gisaba kwicara gusa abantu bakakiganiraho. Ariko nabonye les occidentaux nubwo batangiye abanyaburayi na Amerika n'abandi basa nkaho batangiye kumva noneho ko iki kibazo gikwiriye gukemurwa mu buryo buri politike kurusha gukoresha imbaraga za gisirikare. Ikindi rero nkubwira ngiki, ahantu ibi bintu bishobora no kuba very complicated. Iyi ntambara iramutse handurizwe nabi yahinduka intambara y'ibihugu kurusha kuba kurwanya umutwe we wa M23 nkuko babitekereza. Bikajya mu bite absolutely. Iyo
iyo wumva rhetoric sibyo imvugo ziriho zikorwa n'abanyapolitike kandi bari ku rwego rw'abagaba b'ingabo bikirenga mu bihugu byabo. Aho ndavuga Evariste w'u Burundi, nkavuga Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Kongo, none n'abavugizi none tukongeraho na mobilisation négative. Iri négative mobilisation négative y'abaturage babo, uburyo babamobilizamo mu buryo bwo kubiba urwango, urumva, no kujya mu bintu. Ntekereza ko ibi bintu bwabyo bihatse ikintu kibi cyane. Ndasaba rero ko amahoro nubwo byagorana kabishywe, nubwo byagusaba guhana umukono na Satani, mu gihe biri buzana amahoro, please shake hand. Kandi burya kumvikana kubi kuruta urugamba rwatsinzwe rutari rw'igihe kirekire. Kuvuga ngo M23 mu myaka 10 n'ingahe yaratsinzwe, irongera irazutse, iragarutse. Uyu munsi wa none birashoboka ko wayitsinda, ariko nawe ntiwabuke mu icyo kibazo. Abuzukuru babo abangaba tubona muri M23 batandukanye na bakazarama nabonye asigaye ngo acuruza amafi, sibyo? ariko yarigaragaje bati ndi handahari. Urumva abasigaye ngo rwose yibere mu bikorwa economique byo gucuruza, agaragara mu mijyi yicururiza amafi. Ariko nabyo nari urumva icyo mubwira rero, aba n'abana bakomoka ku mpunzi zabujijwe uburenganzira bwabo, bari mu guharanira uburenganzira bwabo.